Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sini umat sallam lebih memoreksi materi masaikumullah taala kai hadir. Syukur ki mapuji tendrigangka lauli sese arajanganna Allah taala nasaba angkat tak si naware tepe nang kasiki pada pegaui pasurona Allah taala ya naridu majma. Maka doa paimang salawat nan niya papas salamat mas laurik kepangluta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa sumpul lolona sahabat-sahabatna nan niya siling makna yang kamat ceriwi latu asla apalinna kiamat. Mapa sekari di mana si bawa rialeku pada ipas suku takwa tarifung Allah taala si tongetong na takwa nasaba makka de Allah taala rilal kuram nabi sini tau ya matappo si tinaja ko mataurifung Allah taala namu pas suku takwa mo si bawa aja lalo mumate sangadinna engkakore lalana sallange. Sini umat sallam lebih memuarek si matari masifung Allah taala engkai hadir. Pakutana nomor telu tungke taumatu
riitanai rilalak kuburuna yanaritu makkada agamamu rimakwanar perlu ini tungka seleng untuk naisengi iyai agama selenge betuanna iyai selenge Islam menurut bahasa makkadai yak berangi aleta yanaritu penyerahan diri ya tosi menurut penjelasanna syariah makkadai penyerahan ibadah kui puang Allah Ta'ala simata ya riak berang rimakwan naro tauna saraniye ya sengengit tamak ku agama selenge nareko nasalaiwi asom pengena ku Nabi Isa alaihi salam sibawato makna Maryam simatama sompaiwi sibawa nak berangi alena ku puang Allah subhanahu wa ta'ala simata umma sallam lebih nareko seddi tahu beragama salengi berarti alena kui puang Allah subhanahu wa ta'ala simata nak berang ibadahna de nak berangi saisa ibadahna ku salaina puang Allah subhanahu wa ta'ala mau ni nak berang aku nabi malaika jin tau soleh ku batu karama ya rega pengaju karama oleh sabana sarahna tamak kiri lalanna agama selenge yanaritu syahadat la ilaha illallah sibawa syahadat Muhammadar Rasulullah nabatuanna syahadat la ilaha illallah yanaritu masasiki makkada de gagapuang yang berhak disembah dek gagapuang yang berhak disumpah sibawa diibadahi sangadinna Allah subhanahu wa ta'ala simata nareko angka seddi tahu puranina puada syahadat la ilaha illallah tapi nak beramo bisaisa ibadah nari salaina Allah ta'ala berarti alena depa napahang ni makna yarek gabetuanna salenge yarek ganapahang ni betuanna tapi nalanggar ni sini Muhammad sallam lebih memuarek si matarima saykum Allah ta'ala engkai hadir na iyai agama salenge agama na para nabi set di bawang agama yanaritu saleng maka dari Nabi Ibrahim alaihi salam aslamtu li rabbil alamin surah Al-Baqarah ayat 139 betuanna seleka kupuanna alange alena Nabi Ibrahim sibawa Nabi Yakub mapasangi kuana anakna maka dari ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun surah Al-Baqarah ayat 132 betuanna anak-anakku sitonget-tongenna puang Allah subhanahu wa ta'ala purana pilengen no agama rimakwan naro ajak lalo mumate sangadinna engkakori lalanna salenge maka datoy anak gurunna Nabi Isa alaihi salam maka diku alena wa ashhadu bi anna muslimun surah Ali Imran ayat 53 betuanna sibawa sasikan ni makkada iya manenge salaka Nabi Musa alaihi salam purana puada rikauna makkadai fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimun surah Yunus ayat 24 betuanna pada engkalalo ko kufong Allah subhanahu wa ta'ala bertawakal ngareko tongengi muasang alemu seleng Nabi Sulaiman rilalang suratna makkadai kuratu Balqis sibawato pengikuna Allah ta'alu alayya
wa'tuni muslimun, surah An-Naml ayat 30. Betuanna ajak lalu musombong ku iya si bawa pada jokkan omai rilaleng kada asaleng. Sini Muhammad sallam lebih memorek si matarima saikum Allah taala engkai hadir. Ia sallengne agamana para nabi si bawa to pengikutna si bawa wong Allah subhanahu wa ta'ala dena tarimai sangadinna agama sallam narampe wong Allah ta'ala rilal Quran melebih surah Ali Imran ayat 10 asera inna dina indallahil islam. Betuanna si tomat tongenna agama iya tongenge risesena wong Allah subhanahu wa ta'ala ya naritu Islam. Maka datoi wong Allah taala relalan Quran melbi surah Ali Imran ayat 25. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Betuanna naniga tau ya sappa isalainna agama sallenge de itarimai pole rialena si bawa matu ri akhirat termasuk itau iya rogie narampe toi nabita rilal sedi hadis sahih riwayat Bukhari Muslim al anbiya'u ikhwah li allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Betuanna para nabi masih surang si bapak ni makna de na pada tapi agama na seddi masukna pada agama iya natiwi tapi beda-beda syariatna. Sini Muhammad sallam lebih memoreng si matarima saifum Allah taala kay hadar asilainganna antara agama sallam iya natiwi seddi nabi si bawa agama sallam iya natiwi nabi lainnya iya naritu tata cara ibadahna. Jadi asilainganna bawang tata cara ibadahna si bawa to halal si bawa haram madari itu seddi ibadah pada asalna tapi carana de na pada madari itu engka iharamkan ku seddi ummah tapi ihalalkan ku ummah lainnya ia manange sesuai hikmah si bawa kebijaksanaan fong Allah subhanahu wa ta'ala puang ia pom maisam manangi si bawa pom bijaksana. Maka dari pom Allah subhanahu wa ta'ala rilal Quran melebih surah Al-Maidah ayat 40 arwah likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Betuana tungka pole ikomanan pura ipancajingan no syariat si bawa tata cara. Sini Muhammad sallam lebih memore si matarima saifum Allah taala kay hadir sumpajang si bawa sakke purani isyariatkan ku ummah sebelumna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka defong Allah subhanahu wa taala pasalna Nabi Ismail wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Quran surat Maryam ayat 55. Si bawa riolo Ismail nasurai keluargana untuk masumpajang si bawa to masakke. Maka daitoi Nabi Isa alaihi salam wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Quran surat Maryam ayat 30 sedih. Betuanna purama pasengi puang Allah subhanahu wa ta'ala kualeku untuk masumpajang si bawato masakka selama tua mopa. Sini umat sallam lebih memoreng si matarima saifum Allah ta'ala kaya hadir.
Yana rosi kira-kira walalis katobari lalang iya kesempatan melebih mamore pamasa nania paring apangiring tamat petuna hum Allah taala nabatabullo di mana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum walil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lah ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudusihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ali Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar. Wardallahumma an ashabi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansari ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi ni'matika wa mannika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir ala ahli kuburahum waghfir li ahya'i wa yassir lahum umurahum. Allahumma tub ala taibin waghfir dhunubal muznibin washfi mardal muslimin waktub as-sihhah wal afiyah was salamah lana wa likaffatil muslimin fi barrika wa bahrika ajma'in. Allahumma dafa' 'annal wala wal waba war riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.